thainaga mutumbi nikihana thinae twakuire twiriragiria gukua mahoya maria matuire mahoyagirwo hitho-inĩ nĩmo ibuku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake. Karibuni sana wageni wetu, karibuni sana, tunawakaribisha kwa heshima. Mungu awabariki. Nikuo goko ni muri amakaga karibu kare kuo goko nikuo goko mutihetetie mutihetetie nikyo gwiraga haya methere ka undu nyendaga gakorwo ru mararora makona hatiri makaga gwetonya igirai ndi mubangite wega. Karibuni sana muigue muimusi maria matuire mahoyagirwo hitho-inĩ nĩmo ibuku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake. Mahoya ma andũ a Ngai matũmire Balamu atukanĩrwo athiĩ kũmarumaye koraga akĩmera rathimwo-i. Mahoya maria matuire mahoyagirwo hitho-inĩ nĩmo ibuku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake. Mahoya maria matuire mahoyagirwo hitho-inĩ nĩmo ibuku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake. Irio tairia andu tayarona ha kamera nyimbo icio rona ucoke huthie kaundu kau wirega kwigira mai metha iguru ri na ndugurite iyo ni respect githe no kunde matu kuigira hau unywe tikugemia ni undu wa nyota we wacoka wagiuka akwa umara ibataro riothe na wakinya riu twina tunyumba twega kuria we warikire ore kacoka haha twina andu marathondeka mwena ucio bwana sana guthie wega tondege guthie wega toki jogo ritwariria metha ino ria muhunjia araria andu angi makiaria ngoro ndikenaga ningwiraga ma tondu you never serve two masters bwana sana wajeri okore kana urenda amukira ona salary thaigana ona salary thaigana negwa thutha thutha tugatwarana ni ngoragwo ndi muhunjia kitchen ya maji na nyambite kuhunjia gwakwa tumia njira mutumia uranyaranya rahitia tondu wa mbere ni ndi muthuri na mutumia
na mutumia wati kudia bora sio sana kana aina miaka igana ti wakwa atumia othe magati gotia muthuri uria wetete bora sio sana igo mutumia harari auru waku so nema wega sapa na gisapa na nike mutumia ori akora muthuri uteithitie mutumia wake abati gutio ni atumia othe ekwe agi ohoro tondu ria mutumia umwe na thayu kuria matune ni kuroneka atumia taturakenera kana gaka tondu ona twakenera mwana uyu ona citu no tugeka celebration thini wa ritwa ria Jesu na wathi gongona uri othe mami abago kamenya tukire gwika ati tondu kekiro ni ohotani no digo MC ni thia magongona makeha ni thia magikeno ruri andigi gogona ria keha nyona mundu agitheka agetigira kawatarandikana kuria turi no ria gukena tena mauni mandiko ke wathi kuria kurarirwa rira ruri aturakena nekene kene magongona maya muno bota sasa sana imamona ndira ngubio kamenya bado ndiyo muhujia none gwakwa ndirigejeria ngubia eno kabani tutakia betie gizo tigo baka umutumia gizo tigo baka ndago baka no wa murikana tira ngira ina sira tari royo gweta gorere kubanga wira nigetha twatwo koinari gutikaya mundu guikara thi tukigira kana karia turume twagira mwana no hotani toina nginya no bro mamu wa uri mamu wa ngeine guku wewe waithenya ria mamu wao ukenerere bora sana mamu wao aige nari madai na tumiera ni marakeneire mwana wako handenda baka wira ora bisa wekere meciria inda ono ithira wakwa riu ono ithira wakwa ni na ke kaundu wothe tikatari wakwa to mami da koro gondoro ya nyama wina thina nyama ida ci haria na hena ingi haria muthu guti kugura ranji na mundu athi gongona ari ahuyu ukiherera nginya sapa muthu mwe ya ukugwira eva ugo no gutari mami ni guthondeka ndirathondeka riu meciria murongo ngombe yaku yuma nario merekereria ngai gutwi mundu ukumigucia gego ka direct tondu ni ukira gukungwira eva bande mami ajiraga ni ndathi gongona horagia nginya thimu tondu muthenya ucio no igongona ririku haleluya na ndimo hana na mami rumita aba gwandu betagwo ni nyudro digani mami kagumo niwe mami riwe na sabet bo no modali bo thakame nithie ikagusania na mami nio ekwibanga no rera gakubia kega araiga miaka eno ni nguikara uria kwenda hatire thayo mami twenaguo gasiringi abaiga siringi gukamibanga wega no nginya mami turiikarite wega haria ana sister yake na Ndio ndio mana maundu maingi ngwendaga tubangane airetu metagwo ikeno ina riria maikarite thi haya DJ utubange rwimbo turi atumia atumia aya turi ginyani ginyani haya wewe ndio atweke mazoezi nigukena mama ya tutirete etongeria nigukena haya goja atumia tugatugia kai tukauga kagaikare haha apotige DJ tafadhali twaguthe tuthini mambo athani rwimbo rwakwa gukungwira tukinye tucoke tuke riu twina mugeni witu ekai mazoezi kwa moko maku iguru twa mugira tuke tumuke na ngebi ni nya mutkahura ithano mutigakiriganirwo ate nakogosa idarerea mure maende matana no ate nakogosa idarerea mure maende matana no ate tongerea mude yo mwira wa wa maroma
Rĩu rorai haha tũtingĩina tũtarĩ na mwarimũ nĩ ndĩ wathatho reki na nĩ tũitithagia kwaya. Rorai haha we rora ũũ wa Kamau ti mũgithi ũyũ ti ũhiki tũcoke ũũ ndakuonia rora ũũ tũrore ũũ ithuothe ũũ nĩgetha mũnyone njũke haha tũrathiĩ ũũ nĩguo mwena ũyũ gũkũ na gũkũ ũthiĩ haya chukua mikono juu kama waiba waje mwana huyu okahora tu gũtirĩ mũndũ ũkũunĩka kahora tũthiĩ ũguo kahora ũguo ũrĩa rũborora tũnyite gakombe ka mwana karĩa kanini gakombe ka mwana haya nakwĩra ũkwĩbore tũthiĩ na tũruge sabati kũruga sabati abokate haya twende oka igĩra gatũ igũrũ garagaria tũthiĩ garagaria haya tũthiĩ nĩ iga rĩa magetha gũkiria kuna rwari benana oya kondo ehe kondo ha ruta mbembe ĩkĩra irima rika tũthiĩ hivi mwana wetu ũgacoka ũguo shika kidogo tu twende mbele na tumia kwa ina mwenye wivu kabisa vinyonge DJ twende kazi sasa okayo huko haya analea huenda hili twende wote wanajua si twende wapi kelele ya Eva wapi kelele iko setani hapo, twende hapo sasa, hapo sasa. Aikani mnataka nitembee hapo? Ngoja atembei, ngoja sasa, tunaruka kidogo tu mama. Wapi kelele ya Eva? Twende baba, twende. Wapi kelele?
Hapana sasa. Hey! Todio go. Hey! Mabega. Ina batu. Haya. Todio go. Abatia, kwenda ngau, kama. DJ. Tuna DJ, mara kweli. Ndio yako hara. Wapi kelele? Deda Keminya. Kemishikana? Shau. Angalia Queen hapa. Angalia Nas. Hapana cheza. Na ujue yani jifanya rafiki wa Nas. Tono wikone nalio. Ita kana nalio. No mokore. Alikana wale goko. Ago tukata wega. Hande na gireka kara 1. Todie inda. Na tuwe tatorete. Tuwe. Haya. 1. Master leo, dia host leo, dia queen leo. Sasa tumuende kama kijeshi. DJ wimbo ya kumkatisha ya kumuikaliathi. Kumuketisa. Tunogi na tuhoe. Nigetha twambiririe. Tutikwa beti ya nigwa hii. Twende sasa. Aya. Kadra kuna we mwenyewe kinyadalite na kenete. Kuhotana tia hivi nigwa hii. Aya. Tunaenda ema unakaa pale. Haya. Ukicheza hivi kama Masai tu. Haya. Wapi kelele? Ai mokombo. Tugaya rathimu. Ugaya mutongorie. Gaya mutorie. Gaya mugitire. Hey, ne wale twari aje. Na lego de kuraya. Na kioneki yake. Gekinyanere. Bosiane kenogi yake. Gaya sikia kuraya nake. In Jesus. Aya. Thank you. Eko soso. Gai ni mwega. Soso tayo. Dete buka. Eko buka. Buka tayo. Gai ni mwega. Dete mwana. Dete toka soso. Dete to soso. Dete to buka. Wapi shangwe? Nagetio giki. Tutie turaria. Ona tutia betie. Neturetai. Nudrenda tondu mucie unyitagwo geni ni mutumia. Akunyita geni ni umenyaga haria tuiro turi. Areke kumenya haria tuiro turi akamwira atia. Rekei tucokerie Ngai ngatho niguo tuhe gia kurerega gwika atia. Guka ni kumuheire reke yakinya niguo ii. No guka no ambe atugeithie coke turikie nau. Guka ngwenda kubanga wira. Wewe tunyitio geni. Ugeithia andu aya umere karibu sana andu kana hau tuoke tunegera soso atuhoere irio tweketa Guka leo ndimwira karibu ine Guka ni mundu ubanga wira nake soso atuhoithiria ki ya kuria na soso kimanyito geri tumucingwira gwa wau. Asante. Halo. Bentuaro boso. Amen. Baritwa. No dero nyape boithie. No mera baretwa. Baretwa jita ofisi ni wakwa karani. Na madani muhonokia. Ndi mukenerio muthe. Niguo. Tondu umuthe ndiganewe tutigionie muthenya wo. Niguo. Arafu ona ni amenyete ati muthenya uyu ni gukorwo wi wo muthe. Niguo. Tuwa muthenya ungi. Tureke itukwe. Ni tuboe.
thĩinĩ wa Mwathani Jesũ Kristo nĩtwoka mbere yaku Ngai Baba mũtũũra muoyo nĩ gũkwĩra nĩ wega Ngai Baba matu-inĩ nĩ ũndũ wa ũguo Mwathani ũtũũkĩrie oro rũciinĩ Ngai Baba matu-inĩ watũrigariba Mwathani witũ wa matu-inĩ wacoka watũhe tha cia gũka nginya gũkũ Ngai Baba mũtũũra muoyo nĩ ũndũ wa mwana ũyũ Mwathani arĩkĩtie kũrĩkia diploma yake Ngai Baba matu-inĩ na nĩ otoka kũmĩona mũthenya wa ũmũthĩ Ngai Baba matu-inĩ rĩu twakũria Ngai Baba matu-inĩ reke Mwathani ũtũrathimĩre kĩrĩa Mwathani tũkũrĩa Ngai Baba matu-inĩ ona kĩrĩa tũkũnyua Mwathani witũ wa igũrũ no makĩria Mwathani ũtũhe cia roho nĩ ũndũ wa ũtũũro ũcio wa na igũrũ nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwene Mwathani witũ. Thank you muno. Rĩu ndĩrenda gĩtĩo gĩkĩ host ukae hapo. Kuna kiti moja ingine. Haya, host amesema anataka koi gĩtĩ kĩngĩ. No ngũkwĩrĩte nĩ mathainĩ wa roho. No kũigĩte kĩmwana nĩ njugire kĩongererwo kĩngĩ. Ũka gĩtĩ kĩngĩ. Siwe tatu. Tondũ arenda maikare na kuna moja anaitwa Vicky mwingine anaitwa Paul. Na pekee niko nao. Totie na vena. Totie ako wapi? Okay, Vicky ako like 20 minutes Paul ndo anatoka kazi. No problem. Nasi maikara huko. Menda nite. Sasa utakaa yako katikati. Nao wakae side. Si ndio? Sasa wewe tutakuletea chakula zako hapo. Si ndio? Wewe ni host. Ama hata wewe utuongoze twende pale uchukue chakula. Si ndio? Baba gari parara liga otarafako. Oye. Leo DJ omenya ukinya parara liga. Na ndo ndio twahoro irio ri. Gukari na sosomek. Ndio kwambĩrĩria na host. Tuthie tuoe irio tuke soso guo tumanite thutha atia. Tu thambe moko o hau. Nona haria. Ũtũgũtonyeta. Nona hemeni ĩno. Tuthie ũguo. Uka. Soso. Ukai. Ukai aguka ukai tumanite agu andũ aya akũrũ. Ine cia kugai gĩkũza mũthamaki ũrĩa baba wĩkĩte mawĩko makũgegania igongona rĩrĩa kũruta rĩtĩkĩrĩke harĩwe tondũ rĩtĩkĩrĩka indo ciothe nĩ kũnyenda nĩguo ndĩinaga Ida hoi. Kama na kene, kule moja wa bwana. Kule moja wa nasi. Inera mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga inera mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga rĩrĩa mũthiro wokire nĩwaithire muoyo ũkĩũtua matigari nĩgetha ũkũcithagie ĩrĩkũgoca rũcinĩ kakũinĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩthũa ona ũtukũ watumana nĩguo ndĩinaga kĩhindĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga kĩhindĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga gĩa theru ĩrĩkũza ngenete ũrĩa baba unangĩte mbarathi cia mũkwaitũ
Marĩrĩa marenjire nĩũratũmire ndĩone noragũrĩria ngoro ĩno ĩrĩa yonokero nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga irĩkũgocaga njonore arĩa makunyararĩte ona korwo matũragio nĩũhoti na hinya waku Baba ũkĩmahua no kũhuka makĩhuka mũmbũro tarĩa mũmbũ ũmbũragwo nĩ rũhuho nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga no ndĩna mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ ndiũĩ gũgakĩa atĩa no ndĩna mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩmanĩekĩte manene ĩmanene maũndũ matarĩ monwo mwathani mũnene nĩmanĩekĩte manene ĩmanene maũndũ matarĩ monwo mwathani mũnene nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩgũkena
it up. Select a cheza doba once from the top. Whoa. Donjo maber, donjo maber, donjo maber. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Oh. Donjo maber, donjo maber, donjo maber. Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork, lakini jua bidii tunazoza. Na ni magrami tundo tunangoja. Donjo maber, kwa mdomo ni kuber. Na doba Johnny Mwaki ukipenda email. Napendwa na mapeng, na wote Johnny 10. Nikikusalimia unanijibu tu maber. Napenda vile magala wamekuja wamebeba. Napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi pull it up. Select a cheza doba once from the top. Whoa. Donjo maber, donjo maber, donjo maber. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Whoa. Donjo maber, donjo maber, donjo maber. Makwela na majaji wanazitoka, stare ubamba sana baada ya mboka. Masanse watiaji tunawatoka, salamu wanga moja na ni top shota. But originally, ofla wanga mkali, inasumbuka town baka mashinani. Kolabo na Iani, ande mtaani, wakiuliza wambie tuko CBD ndani. Napenda vile madem wamekuja wamebeba. Napenda vile makwela wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi pull it up. Select a cheza doba once from the top. Whoa. Mini goro, goro jiti kana giana do amwe. Ai gere, ai mini, goro jiti kana giana do amwe so. Jana bine kanyo, eno kani ni atomara. Akanyo mere yanga otango jena eba igere mo. I mini, kogo vete kana giana do amoke akuire. Igere, I mini, kogo vete kana giana. Ayo yo 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 yo. Mami na ni magaya ne menyawa. Nani kyoto mweha Ate igere I mini Ige yogo DJ Ige yogo Ige yogo soke mwana No haga idio nita tawa haria Yes Numukenete Theo When God bless you, let them talk. Mungu akikuchagua, wacha waongee. Sababu lazima Mungu awape story. Umuulize story zangu, wasipeanaje. Nyondo waguka ajalia Gikuyu na soso. Waile ndio mudhuri. Nyondo wanasi na Githugu. A woman by day, a husband by night. You know? Na kazi nika? Kila mtu na kazi. Kila mtu na kazi. Kila mtu na talanta. Yes, taru nasire. Araba ma koma ayataki. Aba meta nyodo wake. Hey, nyodo wake.
Pokea pesa in Jesus name. Amen. Na usistruggle. Amen. Mahali utaenda ulipe vizuri. Si ndio? Kama vile mama ameng'ang'ana ukasoma. Na wewe hata watoto wako, au watoto wa watoto wako hauta struggle. Because this is a new start. Thank you. Susu kinyake ni mudhomu. Aiga start. Akazozo kiwa anakona aiga start. Start tutolea angali. Aki huku mtu ana sweat. Why now? Unajua sisi watu wa Mombasa. Ukadole wana mata mtena. Wana mata mtena. Ya kumaku. Oyo no mwari wanyu no mwe noria. Na riri na Waiguru. Twathomaga na Waiguru. Waiguru akiuga we akenda gutuika ri. Gutuika ngavana. Na ninge murangenda gutuika mutabania. Kana mundu wa kulini andu baste. Ukana mutumia utarake na ni wiru wangu eno. Ukana anti atagukena ni wiru wangu eno. Wana mundu zake mwere ino nguo ni mbesa nyingi. But lazima talata ifanye. Athuri mwanya na hwaini hana ta inywe. Mathina maria mukora hwaini mugete mutureha. Mukioria ciana yacoka cukuru atiatheha. Me am the head. Na bagi ina rutekere wira. Ina soge maira ni magayane. Mimi nilizaliwa hivi. Kazi yangu ni kutauni igero mundu wa kamera ahuburie guku kuguru. Guku. Na kwa huguriko. Kila mtu na mguu ya guka. Wira wewe duteta 10 years. Gana mwana wa mbere, wa keri, wa gatatu, ona kahiga kwa kana mwe hindi kwa TV kahiga hitadi. Kwa na kuaga shosho. Rake na sawe. Pacho ndikire mutheru kai. Ruko ni ndani soto wani saki kuyo mundu na ng'ombe mundu mu. Umeta marigo-ini. Ruko katao ni ri. Ndatuka tawaharia. Tondu ma gwero ne guthimwo nigetha wira ubingirane. Tarona kana mwaka ka gofi ka jurini na mutumia uyu gwaka. Ni undu mwana gaka. Ndio wai. Hema mariko mayaga. Mwana wakwa athomagira Giriabu. Ni mumiwe? Giriabu. Kuria Karua athomeire. Ndathire ku ngirutirwo mbica cia mathakarwa. Ngimerora kerathomera guku nigetha gatongoria. Ndu ndathi cukuru ri mwarimu hende gitari mbeca ri. Mwarimu akenjuria atiriri. No ke utweta tini ri. Mbeca iria ndari nacio balance ya school fees ri. Ngiringithania na ngiongerera ingi. Ndu ndu wakiheo ri nie nginya mwana. Nginya school fees yothe hau. Mugita ni mheo yake. Gira mwarimu ndigetia ngirtate. Ndaigana. Ndu ndari school fees na maria. Kumaka wira. Yotiguo. Koguo na gitio giki ndona peruko te guka ndona hana pasta. Tondu pasta ni maikagira kagoti gaka muno. Mekagira. Ano kaka tukiria kanya mukangi haha. Bado icio kiro ukitira kinyanya ndi sawa. Tha ici ndako kinyanya. Leo ni mahaha hali jita with asku. Ila siku ndali wana. No kinyanya atonya. Cheza nayo sasa. Kila tupatogia different na Eva. Ni tondu ena graduation. Lazima ujulikane. Si ndio? Na kofia. Sasa hata hii ni kisweti ya Jesusi toa tunego terrible. Digemeruta. Eno igeruta ndiye wera-ini. Nilienda Mombasa nikiwa na sweater, sikutoa nikasweat mpaka nika accomplished mission. Na maira ni magayane kuheto kiheo gya kuya. Ya koroga. Ira wake ando mundu na guthukio uri ungi. Atara kuragia hena ungi. No ithu tuhetwo kiheo gya gutugiria Ngai witu. Nani anajua nenda sana? I'm a trainer. Kama ningekuwa mwizi nishikwe hawangefai. Lakini tu wanaona kinyanya anaendesha gari. Kinyanya ako na bibi. Akana na gawiro ndo latigia. No wenda gakoro wihokete Ngai. Giki ni kihoko. Niji ariko musiwire ile tu au. Gicha ndo waga tandatu. Koguo weire tu ndari muhariririe. Ota baba wangu alisikia kwa hospitali akaambiwa na mama.
Ate negato akaiga kairetu kuma namba cigana imwe nginya namba cigana rĩu baba twagana negato kairetu namba igĩrĩ kairetu namba ithatũ namba inya nginya baba akiuga nĩkĩ Ngai ataramukanĩria namba ithano mami arora ũguo akona noko akoiga noko rĩu ndio mũkĩgaigaga noko right on time because babangu na mama yangu hawakukufa moyo. Right on time. Number 6 Sasha. Right on time. Kijana naye anakaa demu sio demu. Mama mtoto penjaga tarik ini ai. Oh tu ide tu akiuga he. Nama itu ndĩrora kana. Akiuga rekage. Rekahe. Na tondu wa irathimo. Kau kage inda. Kahe. Tukiuma na thutha atia. Ngai atua gũkũrathima. Kĩrathimo kĩega nĩ kĩrĩ na nĩkĩo no ngĩmena niĩ ndingĩmena tondũ na mami witũ akirĩrĩirie ngĩũka na kĩrathimo kĩngĩ ihinda rĩu niĩ ndirĩ wa gũka very fast ndĩwagwetererwo ndatairwo nginya namba icio tondũ kitu kizuri kina gharama na lazima uwe patient. Rĩu niĩ ndĩ patient ya mami etaiga kahĩĩ ndokire na mbeca na ngĩkorwo ndĩ wa mwanya tondũ nginya gwitũ thaa ici ũngĩthiĩ ũrie kwa my brother ũrĩa mũkũrũ ũrie rĩtwa rĩa kana sister ciakwa matiũĩkaine niĩ nĩ njũĩkaine na rĩtwa rĩrĩa ndaheirwo ndokire ngĩheo rĩtwa rĩngĩ nĩ Ngai. Rĩu ũngĩthiĩ gwitũ Kĩmende ũrie gwa Kĩnyanya nĩkũ nduthi ciothe nĩkũ ndĩrarangagĩra nguo cia atumia no nĩ ng'ombe ti cia atumia ici ciĩtagwo costume atĩ nguo ya mũtumia ĩno nĩ njerũ ĩno nĩ uniform. Rĩu rĩ harĩ moko-inĩ gaka kwĩra relax punguza stress Ngai witũ nĩ arashughulika relax ona kwa mwana waku ndarakinya kaharĩa tondũ ũrona ũguo Eva athomeire nasi na akarĩkia rĩu waku rĩ ndũĩ kana wĩna headman kana wĩna ruto hau ningĩ tũkĩrĩkia ningĩ ikarĩre ningĩ tũtange ndũĩ wĩnaũ ndũĩ kana wĩna gatagwa gwaku na nĩkĩo ngũrega ndũkangue wana tondũ ndũĩ kana nginya kahĩĩ karĩa gaku kaneneha gagatuĩka ta niĩ. You never know. No ti ũgũrũki cirĩ mbeca mami ingĩrũgarũga haha mami ũguo cicoke ngĩre mũtumia nĩ makwenda team tarũ tũrarĩ harĩa cabĩ ũhiki na ndakũrathĩra mami witũ ona ũhiki waku ũkanjĩta kosa gwakwa na mandagĩtarĩ tondũ mũcana mũkũndũ akũndũ gatake mandagĩtarĩ manasi mapiloti nĩ ũndũ wa gũgĩthiĩ kũrĩa Ngai agũtware level niĩ ngĩhĩtia njĩtane thaa ici ingĩta aini bishop atongoria tondũ mũndũ athiaga atĩa o ũkĩmenyekaga. Koguo congratulations my sister, may God bless you so much. Na I say salute kwĩ mam nĩ ũndũ wa gũbanga igongona rĩega. Najua kuna wengine hawakufanyiwa alifanya akamaliza mũciĩ direct na nĩkarandega gaka kanyamu wawe atumia nĩ mũgeragia nĩ kerũ andũ karandega kũguru ngaigua indo itamenyerete no rĩu kamĩgatĩrĩ menyerera mũndũ wa na thĩiniĩ ũngĩrorera ĩramina atĩa ndĩna thayũ tondũ nĩ white ndĩna thayũ ngoro ĩna thayũ ngoro mami aitũ ndĩa goro mũrathima kanyamũga ndũngĩteng'era tondũ handũ ndĩraigua kangĩnjiga thĩ rĩu no nĩwe baba wanyona niĩ tondũ ndikoka kwĩra atĩ weka simu chini weka pesa hapana niĩ wanyona nĩ ũkene okorwo ndũrakena wĩna kĩũndũ pokea pesa tũtito tũrakaire gũkũ koguo na gĩtĩo gĩkĩ ndĩra tũthiĩ twambe tũigua kiugo kĩa Ngai nĩguo tũigua kiugo kĩa Ngai tũtirĩ tũrainia kairĩtu gaka gatirĩ karaina ũmũthĩ nĩ gũceke
Ona kama mtio ile tuge tunasherekea ushindi wa Bwana jina la Yesu mama gukalialo jina la Yesu Jina imara. Ngome basi ngo murakinyokia kajaririe uyu ona thaici radio Oya rabie othie inda Mutuno thiaga gutindikite kiro Inda taru soso ramona soso na miaka thate hana thate ai ko thaici chap chap Ana yuka ko yuka dagira kete kama dagira soso wako Sinaona level by na usidhalau mtu sababu you never know tomorrow na kazi ni kazi hata polisi nimeenda nini nimeenda kazi mingi sana za polisi ile kazi sitakaki kwenda sana ni mavisi ndikora wale mzuri na mama kwa muno nitaka nito matoke baada ya graduation birthday taru ndekiro ya kwanyu more 26 ndio goli Nunca una coisa que ya. Jodido coi. Se va a quedar ya. Que no vaya, no sabe que iba a remoco 26. Lu ame kwa tuane nawe vale a Nairobi. Pale graduation ya. Amundu toa ba. Doko ndikana no ndikana. Tata no adirikana ukiwa list ya wale wako uhai never hate your colleague nitawe ukafika mutugatiri na dikangangana tofadhali ukorogo mami kakwira wihoke Ngai tona no ndihokete Netoka mania kanda tena uketo hele todo rali tulo ngweja uketo he because there is no one special in this world. Tako no ara uru madam na dojo we ba joriki. Nega ko biya kaka. Ma ara mena nyamusi ni akebi. Ngia. Tai magi ado guito magora hadu hage mai gete da guruka. Ko biya mam sasa. Gedi na kabaje tikenga gusoka goda mami kwa watu. Ake kaguruki mali besa. Nagete ogeke apai muga mamua e varadimo ai ora kamera ai moko mali na iguru aya ora kamera mudu tara guoko ena gedito jegeke ala gutudukiria igokona oke to bangawira amo kama kuigoro uguo ndukiria nyama kinya ume hungu aria kamera ile uga mamua e va arathimo hari ari mwira Ngai amuturie Ngai amutongia muno ona igokona tare rigacokirwo ringi ria gikeno tuguka kuga hundi guku tondu murugira wesawa na angikorwo murerani uyu magongona mega na mathayu matikanatira muci uyu thiini wa ritwa ria Jesu Ngai wega ngoro mwahuna arathimwo na aturio ni Ngai atumia ngami cieko asante na mami togea kurathima ni gucera kairetu kega kairetu karabanga wira na mundu thaici mwana wake ahurwo thimu ni na Kamau ni akenyitwo neke yai athimu taoni na wewe gicajo gacia mundu akoragwo wira Nairobi kumbe no iyaga guku dicani-ini riu na manyira muka mukimurute guku haha kamukunji When God bless you, ignore that blessing. Amen. Kai. Kada muthaka ganyu. Toba tigwo kigo kia Ngai tondu twaria cia mwiri. Toba tigwo cia roho iroka atia. Na tondu baba ni ramenya mutungatira twi nake takinyite. Tiwo ria. Hala mariganeti haria. Na tata. Ni bosu. Oyo moku. Oyo roka. Mutumia oyo. Kiugo kia tukuigua haha ni kiugo kina hinya muno tondu ni kiugo gikomau haha kiugo kina tukuigua karibu sana mtumishi wa Mungu na unaona mama tunahubiri Mungu watu wake Kirinyaga tulikuwa nimewaambia mko na gavana Kirinyaga sasa angalia tuna mtumishi wa Mungu wewe uko na Yeriko sasa tuko na mtumishi wa Mungu Kirinyaga oye mugaga atia nake kwanyu Ngai ni mwega Ngai
Koguo na giteo gikimutungatiri ndagika ithake gukuheo nini tuigua kiugo kia Ngai tucoke tu celebrate wira uyu na may God bless you. Gitagwo Miss Kinyanya. Welcome. Asante. Tiga wale mwana wako kendo yerera Lucia ngoro yakwa nisingia hotire Tiga wanjara gebyo kanjera gatiri Mwana mekekaga negonyane Oyolete inya kiongoro yako eyo iregekeno nikumenya nawe we mundo wereri tokinya bau madani agoso ringi mugeni wito wa giteo so ever. Congratulations again. From today I'll be calling you a doctor. Dr. Evelyn. Ukija huku nyumbani takuwa nikikuita daktari. Ikiwa mjui huyu ni soso wangu hata mimi, she is my neighbor na huyu ni soso wangu tunashinda naye huko nyumbani. Sasa niliambiwa na yule aliniuliza nipeane neno niongee kwa Kiswahili au kwa Kiingereza. Lakini nimesikia mnajua Kikuyu nyinyi wote. Kuna mtu asikii Kikuyu? Au tu niendelee vile niliambiwa nitii vile niliambiwa niongee na hiyo. Siku ya leo tumekunja kucelebrate Evelyn kwa vile excel in a nursing career. Evelyn has a very big focus vision. She has a vision of being a doctor of cancer diseases. Na nyinyi yote na muomba kwa jina la Mungu, mkienda nyumbani mwe mkiombea soso wangu awe daktari. Mutira, we are very proud. Now we have a daktari. Kutoka leo tutakuwa tukimuita daktari. Tukikutana, habari daktari. Habari daktari. Congratulations. Mungu akubariki na uendelee. Na this is not the end of the studies. Wewe utaenda uwe doctor, utoke hapo, hatutaki ulale hapo, uende uwe professor, alafu uwe daktari wa magonjwa. Wewe ndio utakuwa ukifanya research ya hiyo disease uliniambia. Mungu asifiwe. Siku ya leo vile Evelyn ako kwa career very sensitive. Ile career Evelyn anafanya ya daktari, wakati mwingine hata sisi tunaenda hospitali kuona wagonjwa wetu. Mtu kwanza aingi hivi akiwa na mgonjwa. Utaona mtu akisita hapo kwa mlango akiangalia kama ile kitanda aliacha mgonjwa wake iko hapo. So, thimu ya siku hii ni fear not, I am with you. Mungu anatuambia tusiogope. Ukiwa na jambo yoyote usiogope. Nilimuuliza soso, wewe kweli unaona kama utaweza hii? Akaniambia nitaweza soso. Nikamuuliza, umewahi ona mtu amefariki? Akaniambia ndio nimemuona na sitaogopa. Nikamwambia Mungu akubariki. Tukaomba Mungu na tukamwambia Mungu ampatie nguvu aweze kufanya hii kazi. Na sasa zozo wangu nimeona umeweza. Congratulations. Na Mungu akubariki. Alafu nasoma neno kutoka kwa kitabu ya Isaia 41 verses 10 to 13. But you Israel, my servant, Jacob whom I have chosen the offsprings of Abraham, my friend, you are whom I took from the ends of the earth. I called from the
fairness, farthest corners, saying to you, you are my servant. I have chosen you and not cast you off. Hapo Mungu anatuambia ametuita kutoka kila bahari ya dunia. Hata sisi tuko hapa siku ya leo. Baba hukana soso wa Evelyn ameita kila mtu kutoka kwa nyumba yake. Hatu kutoka kwa nyumba moja. Mungu ametutoa kwa hii familia imetualika kutoka kwa different homes. Na Mungu naye anatuambia ametuchagua kutoka the farthest corners of the world. Ametuchagua tuwe watumishi wake. Sasa Mungu aliangalia akaona Mr. Karani nimuite hivyo. Akaona Mrs. Karani, akaona Evelyn, akaita hata our master of ceremony from where he comes from. Mungu ametuita sisi sote kutoka area sote. Na kwa nini? Kwa sababu Mungu akona sababu yake na anataka sisi tuwe watumishi wake. Be not dismayed. Be not dismayed, for I am your God, with my ferocious right hand. Mungu akatuambia tusiogope hata kidogo. Ndio nilikuwa naambia soso wangu hapa asiogope. Hata akiona mgonjwa huko hospitali asiogope. Try your best umsaidie na Mungu atakulipa baadaye. Hata ikiwa umekuta amejikonjolea kwa kitanda, tafadhali take courage and God will bless you in faith. Sasa Mungu anatuambia tusiogope kila kitu. Wakati mwingine mtu anaenda hospitali anakuta mtu wake amefariki. Anatetemeka na analia. That is obviously you have to cry. Lakini Mungu anatuambia tusiogope sana kwa sababu atatusaidia. Ametuambia atatusikilia na mkono wake wa kulia. Mkono wa bwana ya mtu au wanaume hawa wote wako hapo hapa wako na mkono wa light na mikono yenu ni very strong. Alafu Mungu anatuambia specify atatushikilia na mkono wake wa kulia. Kwa hivyo hata ukipata kitu usiogope kwa sababu Mungu has promised us atatusaidia. Ametuambia kama sasa on Monday there are so many people au parents wale wanauliza Monday watoto wataenda na nini? Mimi sina kama. Mungu anakuambia usiogope kwa sababu God is a giver. Na God is a manufacturer. Ndiye ana manufacture pesa, ndiye ana manufacture kila kitu. Hata hawa watoto ndio wana manufacture. Kwa sababu kwa hivyo akikupatia mtoto na mtoto akienda shule, Mungu alikuwa akijua kile atasoma naye. Kwa hivyo anatuambia tusiogope. Ikiwa ni umefiwa kwani nyumbani, msiogope kwa sababu sisi sote ni shamba ya Mungu. Mungu anafuna pahali anaona hiyo mbegu imekoma. Au mtu anafuna kile anapenda. Ukienda kuchuna mahindi, unaangalia ile strong, ile mzuri, ile imeiva, ile imekoma, unaenda kupika mgereza. Mgereza ni chakula ya maharagwe na mahindi. Ndio inaitwa na huyo mgereza. Yule ya sasa Mungu hata akichukua mtu usiogope. Lakini namwambia hivyo, it is too painful to lose somebody. Kwa sababu unajua for sure utaona huyu mtu tena. Lakini Mungu akituambia who are we to say no, mpaka tutii neno la Mungu. Kwa sababu Mungu akikwambia atakusaidia. Si huyu mtu anakufa, tunasika yeye, and after that there is life, ile inaendelea mbele. Kwa hivyo Mungu akituambia kitu tutii na tusipuuze. Behold, all those who incest against you shall
be put into shame and confounded. All those who strive against you shall be as nothing and shall perish. Unajua hii dunia tunaishi, kuna watu wale wanaona maybe kama sasa huyu mtoto amexcel na amepita, hawafurahi vile tulikuwa tukiambiwa na wa master of ceremony. Wanasikia uchungu, wanasikia uwivu. Hai, kwani ni kwa Qurani kutakuwa na watoto wamesoma? In fact, huyu Evelyn si wa shosho au buka, ni wetu sisi sote kujua. Akifungua kliniki mtoto wako akiwa mgonjwa, si utakuwa ukimpeleka hivi? Hata Mungu alikuwa anajua kuna watu wanasikia vibaya. Kwa hivyo hebu tukose kusikia vibaya, kwa sababu Mungu anatuambia beyond all incest against you shall be put to shame and confounded. Watahaibishwa na Mungu. Ukionea mtoto wa rafiki yako wivu, wewe utakuwa ashamed na Mungu. Wako atakuwa akienda shule, ndio wanakuanga huku, kwa sababu Mungu tunaambiwa God is omnipresent. Pali popote Mungu ako omnipresent, ni kusema hata ukienda kwa choo, God is there, anaona vile unafanya. Hata ukisikia uchungu kwa roho yako, God is omnipresent, ako kwa roho yako, anaona vile unasikia. Kwa hivyo let us be doing good things. Au tukiona huyu mtoto excel, hebu tuwe tukifurahi, kwa sababu hii ni mazao yetu na sisi tumevuna kitu kizuri. Mungu asifiwe. Alafu the last chapter hiyo ingine, you shall seek those who confront you with you, but you shall not find them. Those who war against you shall be as nothing as at all. Utatafuta wale walikuwa wakisikia wivu au wale walikuwa wanakuonea vibaya. Kama kazini mtu anaweza fanya kazi vizuri sana, mkubwa wake au akimwambia your work is good, wewe unafanya kazi vizuri sana, alafu wengine wanaona wewe unaenda kupromotiwa, hawa wabaki hapa wanaanza kukuchezea na kukuonea. Hawa watu Mungu anasema, hawa watu will be ashamed. Wewe utapatiwa madaraka, wewe wanakuonea wivu, utapatiwa madaraka na hawa watabaki huko for years and years. Vile wewe unaonea huyu mwingine, alafu the other inasema you shall seek them, those who confront with you, but you shall not find them. Those who war against you shall be as nothing at all. Utawatafuta wale walikuwa wanakuingilia, wale walikuwa wanachosea watoto wako, wale walikuwa naribu nyumba yako. Utawatafuta baadaye vile Mungu alikuwa amewaona, na utawaona. Utawatafuta au utajua wanaenda wapi. Useme ni kama vile nasema kazini, vile najua mtoto wangu anaenda kupata kazi au aweke kazi yake, na ningependa muda mkuu uweke, uko na dispensary yako haina kazi, tunaomba ufanye kazi, lakini tunaomba usome kidogo uwe doctor na professor. Sasa huyu mtu anaonea mwingine wivu, utamtafuta na utampata. Tuseme ni mtu anaingilia kazi yako, wewe ufute na ni mkubwa. Sasa ukikaa na unasikia hapa kuna pesa zimepotea, mkubwa anaambiwa wewe utakuwa kwa internet, wewe umekuwa amepata kwa njia ya internet, na ni yeye alikuwa anakuonea ili mimi asikue mtu wao, wewe uende nyumbani. Akoro mbaya utawatafuta na utawaona, wataenda waishie. Mungu asifiwe. But 13, for I the Lord your God hold your right
hand is For I, the Lord your God, hold your right hand is it is I who says to you, fear not, I will help you. Mungu ndiye atakwambia usiogope, hata ukipata nini, hata nyumbani upate nini, usiogope, mimi nitakushikilia. Anarudia hiyo neno tena. Kwa hivyo usioni haja ya mtu kuogopa kitu, kwa sababu Mungu ametuandilia atatushikilia na mkono wake wa kulia. Sasa Mungu alikuwa na kuweka hiyo neno hata wewe ya watu kukosa kusikia vibaya, mtu akiendelea mbele. Na ukikosa kusikia vibaya au weiru, ukiwa hauna wivu, Mungu ataprosper you, ataprosper watoto wako, ataprosper mboma yako. Na wewe hapo mtakuwa mkikaa na furaha kila wakati. Mungu asifiwe. Sasa mimi nimemaliza. Hiyo ndio neno Mungu alikuwa akitaka nimalize. Evelyn, ukienda kwa kazi yako, excel vizuri na uwe ukitreat watu vizuri. Na sisi kama patients tunakuanga hospitali kwanza tuanze hapo. Kwa nini uko hospitali? Niko hospitali kwa sababu you are on the line of hospital. Hakuna mgonjwa. Sitaki wagonjwa. Sitaki wagonjwa. Hawatakucheka. Tunasema I am on the line of nature of work. Si ati ni mgonjwa. Nature of work. Kwa hivyo hata hapo hebu tuone. Mungu our Heavenly Father, we thank you for this day, Almighty Father. Thank you for the journey mercies you have rendered to each one of us, Almighty Father. We are going also to leave this place to whom, Almighty Father. Give us also journey mercies back home, all of us, Almighty Father. Thank you for this ever-living God, whom you have excelled up to be a graduate, Almighty Father. Prosper her to the other grade if she wants, Almighty Father. Or give her everything she wants, Almighty Father. We pray this through Jesus Christ, our Savior. Na tunasema fear? Not. I fear? Not. Eva, fear? Fear not. Sawa. Our guest, welcome. Tulikuwa tumekugoja. Umeniambia anaitwa nani? Paul. Uzuri wa Eva hana ukabila. Hana ukabila. Oh, akele mochi ni Mjaluo. Watu makofi ya Wajaluo. Welcome our brother. My name is MC Kenyanya, the one and only Destiny Connector. I'm not a Destiny killer, I'm a Destiny. Mimi nikiona uko na mahali na connectiwa, mimi na kuconnect. Na kuna mahali mtumishi wa Mungu amesema kazi yako ibarikiwe. Kuna wakati Mungu anasemanga nabariki kazi ya mikono ya. Sasa wewe tukiwa pale mambo ya maombi, tukiombea watu sijui nini, wewe pia Mungu nibariki. Nikiguza mtu ambaye amegojeka sana anapona. By fire, by force. Kwa hiyo watu wanasema wanataka Eva. Eva alinitengeneza nikapo. Semeni abarikiwe. Unaona vile mtumishi wa Mungu anaenda na anahubiri, utumikie Mungu hata uzeeni wako. Utumikie Mungu mpaka unaona mambo rara kama kwa ngambana asifiwe. Mtumishi wa Mungu, may God bless you so much. Hata mimi nataka kutumikia Mungu mpaka pale mwisho. Hallelujah. Nikiwa pale mwisho nisemanga hallelujah. I still say God is there on my side because no fear. No. Wala yakwa motuka ndio aliga aduma ya imeni okirete ogo no gutaturata. Tara uma wazabu. Maheta muno. Tara. Luna getio giki. Kwa hii nafasi nataka twende mbio nataka we bakoro na ball tari haka ni murora haria ngorora hurira ha na ongehetia korwo we ndagitari we nasi uhetia korwo we jaji urigagiriria wicibo koguo ni wega muno we Ngai agutwarire bore
Tumenye cibo macira ma migunda, macira ma nguku. Hura icibo itu makofi mega. Mugitanire na muthuri. Nae mothe kurugama gwa cibo. Na gukana tutukero murathima tondu njui inyu mutiri mwathi gwa cibo. Niguo? Sasa nĩ arĩa gũtwara gwa cibo. Kũgera gĩbandĩ. No nĩ kũgera kĩ? Niĩ kwĩ ndakorire mami baba itũ ikaraga Naikuru. Ngĩkora mami tondũ comedian nĩ wambagia na mũciĩ. Wega umaga na mũciĩ. Wega umaga na umaga. Tarĩu nĩ mũciĩ. Tatuire tuoyaga. Tarara papa. Tarĩu maũndũ ma mothe ũrona mambĩtie haha. Haha. Mũrakwĩra rwĩmbo nginya nĩndigire gũkwĩra. Haha. DJ ũgatũbangagĩra rũrĩa ndakwĩra. Maũndũ maya mothe mambĩtie haha. Guka agĩkora cũcũ. Akĩmwĩra you are beautiful. Wĩ wife material. Guka wika atĩa. Nake cũcũ akĩnyiha inda. Agĩtĩkĩra gwathĩka. Akiuma guka thutha. Punde si punde. Ũcio nyina Karo inda. Nake Karo akĩrehe Evelyn. Rĩu maũndũ mathiaga me mũciĩ. Na nĩkĩo koragwo tĩa gũtongoria tũtũthiaga tũtongoranĩtie atĩa. Ona niĩ ũrona ngĩrũgarũga ũũ. Maũndũ maya mambĩtie he baba. Tondũ niĩ ũngĩnjũria kĩũria ngũcokagĩria guo guka acokia. Rĩu ndĩrakora mami ethikĩire ngĩmera baba nĩaretirwo. Othe makĩmaka. Makĩanjia kuga rĩu no natũtigire agĩthiĩ Naikuru nĩguo ndĩyo nĩ hana kũ. Ngĩmera gwĩtwo nĩ maita maingĩ. Aretirwo nĩ cibũ. Mama kĩtai. Ona ũngĩigua mũndũ nĩ anyitwo rĩ tiga kũmaka. Amba ũrie nĩkĩ. Tondũ nĩ kũrĩ kũnyitwo nĩ thĩ gĩkĩ. Nĩ kũrĩ kũnyitwo nĩ homa. Nĩ kũrĩ kũnyitwo nĩ roho. Ũkĩenda kũnyitwo nĩkĩ? Na nĩ agĩkũnyite. Roho akũnyita nĩ akũngaithaga. Mwana angĩkorwo nyambĩte kũhoya. Mwathani njũĩ nĩ kũrĩ andũ marĩ makoro. Kũrĩ andũ me wĩiru. Ona ndeko mwathani. Kũrĩ athuri mandumaga baba makanjia atĩ arũme matikoragwo ngana kĩ. No niĩ Ngai anyũmbirie ũguo ndĩyũrage. Ndĩyũrage. Niĩ Ngai anyũmbirie atĩa? Ndĩyũrage. Nyonaga maũndũ maya mothe ndĩreka atĩa? Na Ngai nĩ arĩ matũ. My first born akĩhe kairĩtu. Rĩu ndona kairĩtu kau ũrĩa kahana rĩ. Ngona na nĩma. Ngai ũyũ nĩ niĩ mũtheri. Ũyũ nĩ niĩ nginya mwĩtĩo. Tondũ mwanamke ameumbwa kwa kulinga. Na atangĩtĩa rĩ ndareyenda. Nĩma baba? Ĩni. Rĩu na gĩtĩo gĩkĩ rĩ nĩgetha athuri mandĩe tondũ harĩa athuri ndĩrona matarangua wega. Mwana tarĩ ũcũcũ wĩ haha. Ndĩmũrie ndĩ mũthuri na mũthuri nĩ ciĩko. Mũthuri ti mũbuto. Mũthuri ti ndenu. Tieno. Nĩci? Ũkorwo wĩ Mũkenya. Ũkorwo wĩ Mũkenya tondũ nĩ ũrĩ kĩbandĩ. Koguo wĩtĩka mũthuri no nginya tuone mũtumia waku ĩkũ. Rĩu na gĩtĩo gĩkĩ my wife rũgama makuone nĩgetha ndĩĩke. Ũka haha wĩtĩkie nĩ njathanaga. Rĩu no ngera mũtumia wakwa na mũbuto ndũkarie tondũ no ndĩ na skirt. Ndũgatũbange. Angĩkorwo skirt yake ndĩragĩtũrehera kĩrĩa ndũreke njĩkĩre ĩno niĩ thũkume. Ũka my wife haha nĩ ũndũ wa guka. Nĩ makuonete ndĩrenda guka akuone. Ĩni ona niĩ guka kĩhiko-inĩ ndĩ mũikaru mũno. Ndingĩkĩhana tawe. Niĩ kĩhiko-inĩ ndĩ mĩaka 16. Na kairĩtu gaka wĩ ũrĩa mbere. Rĩu ona kĩũria cũcũ rĩ. Rĩu niĩ nĩ ndagucagia ĩri. Nĩ kega. Ta geithia andũ maigue. Nona nĩ njũĩ gũthura. Tondũ kũgũra ngari ti ũndũ ta gũtura. Kũgũra ngari tũtawĩka athuri mwe sawa. Rĩrĩa athuri agĩkorwo tũranagia athuri thai. Rĩu akĩrĩnyaga ndĩrĩ mũranagia atĩa. Akanjia tũranaga mwathani arogocwo. Na akora athuri tondũ tũikaraga ũrĩa kwana athuri thai atumia thayũ. Geithia andũ aya mamenye ndĩ mũtwe mwega. Welcome.
Wewe bora muona ni tiko ndiramuona. Ndio ndiramuona. Asante. Habari zenu? Mimi naitwa Virginia. Wabere, congratulations Eva. Yes. Hata sisi tuko na kasichana, wasichana hata wengi. Hata venye nilikuja niliambia Mungu ningetaka hata watoto wangu siku moja itapui blessing. Mimi naitwa Virginia kana Wairimu wa Kinyanya. Kinyanya ni muthuri wakwa. Hika niriete nenda tutikiagite gathabari Ngai atutwarite na ndiconokaga kwa ni muthuri wakwa ni undu wa wira uria arutaga tondu nithio tui maisha maria tuikaraga thuru gwekaga. Ngai amurathime. Amen. Urota na hura makofi nigikoro. Ogoe mutumia hoya muthuri waku nawe gakuganithia. Tondu kiria giatumire mucio wa facility ugire. Mucio wa facility wathirire ni mwitio wa facility. Bwana sio sana. Agitwo guo ndeta Virginia wakwa oke ndiganithie. Na hindi ni mahitanitie ta Hawaii. Hallelujah. Ogigato ne guka handu hari athuri cucu na thaa ici ukagatene guka keganithia nawe. Gutio nunge tonda gatigo kweganithia. Nima guka atumia tonda kweganithia na ki? Tondu inyu muikeno cito. Hallelujah. Kwa muthuri waku ndagwitaga igongona thia ruga maiga tawitha ndegwa. Na nengugukite na andu akwa andu uhikite andu nengugukite na andu akwa oni matharau nengugukite na mwendwa na ng'ombe ikurukagia iria no mathiragia thoni ng'ombe ikurukagia kuringana na mwene na ng'ombe mamthito ni kunania na anagio tigukumwo tondu nio ina rio na roi na mata nario koguo no nginya umenanie nigetha nayo itikire uri nyue ina tuguo koguo rikiaga gutambura mutumia wakwa ikiinuka hwaini Evelyn nikugiga no ndungitambura ona wegero kurathima utuike ndagitari professor na kuria ugathii utambulikanage thiini wa ritwa ria Jesu tondu mwico wa uhoro ni haha kwa nyina pililini ritwa na bililinda bililinda riu maundu ma makorwo mutwe koguo na gitio giki ndirenda gwita family nigetha tuhurwo mbica nigetha tuhurwo mbica ino yonekane mundu ndaragia muno na nikio ngwirire uyu ndahana tani mwere magayane koguo ndu wothe ureka ndiroyo noguo baba ituraria na thimu ni amuhure mbica tha cituraria koguo Karo ni akumenya he muthuri waragitha thimu igongona iri ni auro kabisa wira wao ni ucio kwambagia mbica cha ugika wega ugika uru cha maana niki na gitio giki tukirege jita family guka na ciana tuke tumenye nigetha tukimenya family tigoi digete guko nyo tari we kwa guka wa Eva ukana cucu muke mutuyo kaundu na guka uke twitire cucu uguo turu ikiambagia na ki awe papa tora na ki twabagia na iguru gikuyu ni gutu twabagia na muthu twoka tukita mutumia ciana hel tukathie twaguo na wona woka ri kinya mukire tutikirite haria gitinde haria mukahurwo mbica nao nawe pama ni mwega na ni aba kindu wangeneria wona maturaigereria ulikuwa unapiga pipi do enjoy yourself. Kuna saa zingine wewe mwenyewe unajipea furaha. Amen. Ukiwa nikijibamba hivi najua ni mimi nimeitwa, ni mimi nimechaguliwa, ni mimi nimeshinda. Hata wakati nilizaliwa mimi kwetu tuko wengi, lakini hatukuzaliwa, ni mimi nilizaliwa. Kwa hivyo wakati naenda kwa wazazi wangu naendaga peke yangu, waenda wasiende, mimi nilizaliwa. Kwa hivyo lazima my mom ajue alizaa. Bye bye. Uka family.